umuhuro mu mahoro. Tubaha ikaze bakunzi ba Ibaba TV5. Nyuma y'aho umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yemereye Stade Abanyarwanda, kuri ubu ndetse Stade Amahoro ikaba imaze kuzura neza. Uyu munsi inkuru tubazaniye ni gahunda yiswe Umuhuro mu mahoro, akaba ari umukino wa gicuti uzahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC. Ikipe zose zikomeye mu Rwanda, zifite abafana mu Rwanda. Izi kipe zizahura habe uwo muhuro w'iki w'amahoro. Kuri uyu munsi rero wa gatandatu, tariki 15 z'ukwa gatandatu, ubwo ni muri weekend saa 11, ino match nibwo izatangira ihuza amakipe yombi APR FC na Rayon Sport. Icyo twavuga rero kuri uno mukino nuko ari umukino uzaba ufunguye ku mpande zombi. Ni umukino uzaba ufunguye ku mpande zombi, ndetse nta mubare w'abanyamahanga uzitabwaho. Ikipe izaba yemerewe gukinisha abanyamahanga ishaka, ntago hazitabwa kuri lisanse. Umukinnyi wakinnyi afite lisanse cyangwa ntayo afite, bivuze ngo ni umukino uzaba uri open ku mpande zombi, yaba ku bakinnyi bakoreshejwe. Umuntu ushaka kwinjira rero wahagura tike hakiri kare. Kwinjira rero ni amafaranga 1000 ahasanzwe hose, ndetse n'ibihumbi 10 muri VIP. Wagura tike rwose utazacikanwa n'ino match izaba iryoshye. Dutaha Stade Amahoro twiherewe n'umukuru w'igihugu, zaba ari match iryoshye cyane kabisa. Ikindi twabatangariza nuko gahunda yo kwitaha ku mugaragaro, nubwo azaba habaye ino gahunda umukino wa gicuti, ariko gutaha ku mugaragaro ino stade bizakorwa tariki 4 z'ukwa karindwi, ku munsi wo kwibohora, ku nshuro 30 y'Abanyarwanda. Ahangaha niho tuzataha ino stade ku mugaragaro. Murakoze cyane, amakuru turagenda tuyaba updatinga gake gake.